First of all, I would like to say that all the participants are absolutely amazing. The costumes are beautiful, the performances are very energetic, and the Ogo Ogo creations are truly impressive. You can really see the hard work, creativity, and passion from every group. It's a great representation of Balinese culture, and I really appreciate it. However, I would also like to share some honest feedback and suggestions for improvement. First, the event started quite late. Because of this, many visitors had already left before all the Ogo Ogo performances were finished. Second, the opening speeches and pre-event program were too long. Many people had been waiting since the afternoon, and by the time the main performances started, they were already tired. And the most important point, in my opinion, is the performance direction. Most of the participants were facing only the judges during their performance, while many audience members were standing on the left and right sides of the theater. This made them feel less involved, because they could not fully enjoy the show. Considering that visitors have paid for tickets, it would be much better if the performances could be directed to all sides of the audience, so everyone can have a fair and satisfying experience. Overall, this is still a very beautiful and meaningful event. I truly appreciate all the participants and organizers, and I hope this event can become even better in the future. You will understand exactly what I mean at the end of this video. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Menerima takdir adalah puncak kebijaksanaan, kesetiaan, dan keikhlasan. Salya gugur bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai penyerahan diri yang agung, sadar jiwanya harus lepas agar perang berakhir. Sumber cerita Mahabharata pada bagian Salya Parwa. Komposer IKD Rai Jaya Trikuda SSN MSN. Koreografer Imade Ferry Darmawan SSN. Penanggung jawab Kelian Adat Banjar Wonogiri Ungasan dan Kelian Dinas Banjar Wonogiri Ungasan. Hadirin, inilah dia Seketruna Satya Yowana Jagadita nomor UDI 2 dari Banjar Wonogiri Desa Ungasan dengan judul Ogo-Ogo Prabu Salya Pralaya.
Antian taki-taki Biparaya Lumujug marwaran tening perang urukus ini Antian lumujug perang urukus Berilah paksir dharma wangsa kebut hati lesir Apilah apa nanda pengartikan sira sang nada kesawa Lama kana sita cumucuk mariwaran kening perang maka angan-angan akan kini kanan sarpawat Wantian bidil Wariyon kini kanan Kurawu Wasampunian Dasuk kati di kanan Kurawu Itu Sumujuk maripon tening Waris ampun cenang di kanang kuruku sitra Wang menarakan kaki di kanang channel lupai laut Mondo raksasa Beri kanan angan sir sinopati sali Cita kari Beri pantuan kawak bersama bersama Melihat hati di kanan senjata Pandawa bersama Yudhishthira wabat tapiran senjatanya Dewa akan Yudhishthira Wari patempuan Yudhishthira melawan Senopati Sali Wah, di kandang raksasa lebih parahnya dharma wangsa Tonton dia yang tinggi parahnya Melakukan kaki dalam kaki saya Candera Pailawu Wadah Pandawa bersama Tonton dia yang tinggi penyah kita bersama
akan mundur sudah membawa Yusir Senopati Yudhistira, wamen ganti dikarang senjata kali bosada. Wastu sini, wamenda akan siro. Chandra Pairawa. Dua bang kode. Senopati Salya Antaku. Om Santi. Santi, Santi. Hadirin sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Saka Truna Satya Yowana Jagadita dari Banjar Wonogiri Desa Ugasan. Senopati Salya. Name of the group. Sampai yang luar yang saja. Dalam pertempuran sengit, Pragola terus berpindah dari bumi ke Saptapatala hingga ke angkasa. Namun Bima telah menyusun strategi perang yang cermat, yang dimana Windu Sagara bertugas menjaga Saptapatala, Gatot Kaca mengawal angkasa, sedangkan Bima sendiri bertempur di bumi. Akhirnya, Pragola berhasil dikepung. Gatot Kaca dan Windu Sagara menahan dari dua arah, dan Bima mengalahkannya dengan pukulan pamungkas. Sejak itu, Kahyangan dan dunia kembali damai. Hadirin, inilah dia penampilan dari peserta dengan nomor undi 3 STC Setia Budi dari Banjar Ubung Desa Jimbaran dengan judul lagu Pragola Bayuda Pralaya. Sekelawaning pertiwi tahu ini kia yang ulun bebaraya mengalahkan punang satu sarji sama kadir dan kaning Allah menangkan lupu ya dengan itu ini kekano raksasa berbulu orewos oleh wanu gerakan ini kanan itu botar beraksi menurut puan
Ori wau samangkane mijil si raksasa pergola. Ori wau sumelek kuala nugerak eri kanan ira botar berak monor pawani. Ini beporayo amo sak asik suar keluh nor kuat. Aritan marikanang suar geluh mikil pusir botar bayu nur pawane. Beparaya gendura semak lawan Bimo. Ori wau samangkani mikil pusir Wang Bimo seno maklawan puteranira Gatot kacemuang Windung segara Udah Bimo seno jenengi dewa Ane jani Manira ngutus dewa Kemo papa kiri raksasa pergula Wilayah sama kata Sadiru Ibulung Diporaya Apapun apa kira raksasa pergula Riwawu sama kata Kira raksasa pergula Apalagi kandeng melawan Windu segara kandeng samudra waduh boleh kulit wajah begitu bangke ori usama kanu para gulu perang tanding maklawan katut kaje nurut kawan Barangkai begitu mangkai tanang dosanmu Imulun bidaya menjahatkan kita itu Gatot Kaca Barangkai begitu aduh betul apa kita bermula Bimo seno cai wakai tandang dosan aduh Ori wo samangkane Siu pergula Walaupun teneng Gatot Kaca muang siru Bimo seno
begitu make tanda dosaku ini orang bodoh-bodoh kalau pun melawan Bimo Seno patut kaca muang windu segara Om Santi 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 Oh ST Setia Budi Banjar Ubung Desa Jimbaran Pragola Mayuda Pralaya.